What's up mga tol? What's up? Naipangutana atong utol Bakatix. Ang iyang pangutana, sa balay daw, kinsa daw dapat ang masunod? Kasimple nga tubag nga na. Sa biblikal pa lang to nga konsep. Kinsa man day una ding nahimuan ning kalibutan. Di ba kita? Mga laki. Ang kanang bayi to, gikan ra na sila sa atong ribs. Ay, maggara-gara sila sa tuwa. What? Wala, nahimo silang sila tungod na to. Oh no! Kinsa day masunod? Klaro, anak. Unsa? Oh, lagi. Pero katong panahon na mangutol, pagkaon na to sa mansanas, dito na ta na pilti. Muna karon kita mangyapoy masunod, pero kita na'y masunod og kanus ata magluto, kanus ata maglaba, kanus ata maglimpyo. Sala gyapon nato ikaw ang magutos mansanas. Kita